tough when roaming dogs don't get claimed by their owners. Often they're unregistered, so we have no way to reach them. He doesn't deserve it. He just wants to go home. He never should have been allowed out on his own. If you own a dog, make sure it doesn't roam and make sure it's registered. For you, your dog and your neighbours. A message from Auckland Council. All Together Auckland, Tāmaki Turiki. Whaasilsilanga tāua. O taunui whanua o lo whaumole tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dog pa tamaitai. Ia e mauki ngō fo I lava le vinga o papa I songa a lo o fo. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le taia wanga I le ono I le fiafi. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store. A fio mai loa Samoa. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausi mai mō fautuanga, tau soifua maloloina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e lea I fo I se tutongi, ma la au loa le Healthline, I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E fesosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa whaamanantu I o loa ananga tā. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona le bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Afia ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe da yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Radio Samoa, tasi mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasilimai tu. In this update, 2 Idaho firefighters have been shot dead by at least one sniper in the US and others are injured, ambushed as they went to a fire. County Sheriff Robert Norris says the threat hasn't ended. He says fire crews were targeted as they attended a blaze on Canfield Mountain this morning. He's encouraging locals to shoot at the gunman. We are actively taking sniper fire as we speak. This is an active situation. We have agencies that are on scene from local and federal authorities. Investigation of whether public money has gone into two whānau ora-related campaigns. One of these is an ad fronted by Māori activist Tama Iti, encouraging sign-up to the Māori Roll. The second is Whānau Ora's contract with Pacifica Futures Limited, which funded the Moana Pacifica Super Rugby team. A review will come back in July. Chris Luxon says these organisations also use private money for campaigns. Well, I want to be really definitive that you need to know 100% for sure, given the seriousness of those allegations, whether public money has been used or not, and we would want recourse if it has been. St John's welcoming the government's clamping down on first responder and prison officer assaults. It's proposing higher penalties, with 5 years maximum imprisonment for assault with intent to injure and 7 years maximum for injuring with intent. St John Ambulance Operations Manager Stu Coburn says they support any initiative attempting to hold abusers to account. We don't know the detail of the bill at the moment, but absolutely we want people to be held account. Ultimately, I hope this deters people. Animosity in rural North Auckland over council permitting a towering 16.5-metre Buddha statue now being built. Art in rural areas doesn't need resource consent. The Buddhist Council's Jettas Grove Charitable Trust says it's a gift.
Waiwera Valley Action Group spokesperson David Pennington says their only option to oppose it is a judicial review in the High Court. A large number of us around here are retired. None of us have the financial wherewithal to mount a $50,000 plus case. That's news. In sport, New Zealand's single sculling production line has unearthed another gem. Following in the wake of Rob Waddell and Mahi Drysdale, Logan Ulrich has won gold at the World Cup Regatta in Switzerland. The rookie single sculler won Olympic silver in the 4 last year. The racing's been really hot the last 3 days. Everyone's been so close and battling really well. So I'm stoked I made it through the weekend to even get to the A final. And to come away with probably my best place of the weekend was just really special. England football captain Harry Kane has scored a double to drive Bayern Munich to a 4-2 win over Flamengo at the Club World Cup. Bayern go through to a quarter-final against European champions Paris Saint-Germain, who crushed Lionel Messi's Inter Miami 4-0. Radio Samoa. Taslima Ivatolu.
Siamani, Maperetania, Loma Ema Esa Ilimano, Samoa Yasa Oloto, Tamasese, Uamalingi Loto. Naitina ole mau, waula wina ilau. Le toloto te tele, ele ayo se fefe. E au solo le pongisa, ile vao esa ili otama, e momoli. Nai alato tau mafatanga. Alang ona persio iguleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa. Tatu mga masani Samoa lauangan nuu taule loa lawaki alang ona persio iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenea le alofa ele mafai ele mafai ele mafai lawaki la mona persio iuleo ele pule palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa lawaki la mona persio iuleo ele pule ni palangi la Samoa ole mau pule ole mau la malata ole mau Samoa mo Samoa. Supervali na Reverend Fa'alafi Tele Falafantu e Nari le rivang na Woli. Malapese la waki la ngona pea sio e uleo e marutuai aso wotunai e amale tawasaina e utato tu a onisi wa fa ilangi le tulinga sia e madisi fa la tu lo to le dei ting ya antoila malefantunga mai sila de man Samoa o le antuno tofi ele o se antuno taliola o le wa se antula tantu timi ya lus ful malefitu minuto bota ene ya le tu la etasi le ringa ngola woli ya chansi o le dasa e mo mai le fa tanlanga i se timi wa tuna malefionga ile li komsino lo fiso fenga palota
E le tulanga fo pe ona ia le stalaina o suafo I lato o lea e saudi antu mo le whainga whilinga o le tātou whainga malo fo I lea solusu ma le iwa le masiro kuso luafe lua se fulu ma le lima o lea la na umaua atu I lea wauliana leila ia nisi I lato o lea e whamai o lo whaatali le whaanga solonga fo I le o le ioe ia ua atoa mea uma ia po le toi fsiligia fo nisi vahenga I le o tut e le imahe o na tu I latu ia mo tātou ia le stala online ia anta o le sfuruma le ono afi o le matua to te leo le malo le toi lu sfuruma le tupu afi ia tangata I le imahe o na le stala mo le whainga palo te tunu lava ia o lola I totonu o le tātou turu samo so o le makua vave o le mingoi ia ila ma le whaasisilanga le pe o nanginga mai I lunga I le tai au na leila. O lea wa whape mai le whaamananto le official komisina o whainga pāluta. Whaato a whaatanga, wha le tūla fono, le wha lau I loa ma le whaato sina, o sui tau wha, o le whainga pāluta ia au kuso, mai le aso se fulu ma le wha o le masi le fulu masino iulai. O lona winga, o le whata aso tolu se fulu o le masino iuni, to e tasi lua vaiaso, ia na whato a tatana lea, wha le tūla fono, o le wha la wilo, ma le wha tausina. Ia mo sui tawa mai so se vaenga wha upwhai, o le awa mai au na lista leina, wha le tūla fono, I tutonu, o le official komisina o whainga palota. Ia, o le na sauno manino fui le fionga le li komisina. E leo se la tau ngāruenga, le awina tu lea, o ni vaenga wha upwhai le wha msidonga. E le yo le ia tauna a vaenga wha upwhai. E mawhaiona la tau awina tuaini tangi I totonu o le wha masinonga pe a whaiwa la tau tali tonu wina. Ia o solia nisi o sui o lea vaenga wha upwhai ma lea vaenga wha upwhai. Ia le tūla fono o le whainga pāluta. Ia longa wingala. Ia a whai o le wha funga mai fu le tātou vaenga wha upwhai. Ia wana o se tima inga, wana o se fautuanga I pio na tuina mai. Ia e se umale tilo ye le malo le tiro. I le whaawinga ina leo le tūla fono. Ai a whai o lewa au mai o le official komisina o whainga pālota. O lono winga, ia e tawana tātou sita ia. Ia le tāu fiofi leo le wha ala wilo. O sui wha o lioti. O leo le a awinatu. E a vea masui tau wha. O le whainga pālota tele. I le aso lusfulu ma le iwa. O le masino o kuso I le nei fo I tūsanga. Ia longa wingala. Koe lua vai aso. Ia. Tā pena pena. Makua I kā penga le lei. Awa nga o kula vele so sfulu man fa lona winga ta sfulu lua I le vai luanga le pola sa amana la so nga fua sfulu toluanga sfulu man fa o yula wa le von kaunga pakia paka solo anta tu fa la wilo ia ma ta tu fa to sina ia wa nga nana e fa nga I le tele o whainga pāno ta o tōna I atu e le ngatu I tono lo tātou o tōna I mo ia wa pe fo I le tele o antunu ole le rolang. Ia, ona sa wai ale o le suia whai pule ia whamai. Ia, o le mea leo ke whaia, o le mrea, o kula I mai o le mrea, o le whai tim tonu le la. E fwai la le tapula o le taing. E ma whai ona whai an tātou wha tau sina. Ai le tāpunia lea o lo la pālota. Ia ma sa uni lo, e whai le whai ngā pālota. O le tasi o wha enga faulen, sa no ina le fionga le komisina I le so. O le ale toi wha ngai nei tātou pusa lau papa. Lea sa wa I le tele o tuksanga. Ona whaonga ina lea umano pāno kanku ure I kong. O le whai mai, o iei a tātou wafo. Pusa masalo le acrylic. Pusa hui e malama ia e plastic. O kamalanga, o le la whaonga ina. E le tātou ofisa o le komisina o whainga pānota. Mo le whainga pānota leo no lumana ini. Alonga wing. O le makua makau kia o le kūranga le waia. Ia le la ai runga o tātou. I sa moa pe a fua tuye. Le la whaonga ka ko pusa plastiki. Ai se ka ko whakat kat. Se yo o tuye. E la so wha. Tino e le whainga pānota. Ia po la fui sa usilasina. La fui se tātou mai ta. E ngā luenga sa whitai. Tunga ma o lo o whitai tunga I pia. Le official komisina le o whainga pānota ton o lo tātou. Tado. Patalavan tua ia junior a fua muamala lantou fala insinia o le Advance Uso Automotive o le ngā lua mai John Maweli Brown ea manuia ia le whiangai mga ruenga I dai Brisbane mo to umalava o le nao lo whiangai matuta ma whiwano whilima ma lo le ngā lua e ma lo fwile nofo
Wa ye nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I mangile. A wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I mangile. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whamtalanga. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe au alai te whaatuai ai lesi tala nei lo walo pala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao. E mawhaiona piki le taavale I le malewa lele I whaleolo po o whangaligi. Whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa. Lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga. Mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Moni si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi I Samoa. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le ka for you o le awhiso soani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le teimi nei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu ia te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you o Valselau lua fitu wha iwa ono malu. O Valselau lua fitu wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le Valselau Great South Road, Manurewa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo falava I tātou tunu umwhai foi ona whaatasi mai tātou pon kalambi o le anreto le ola I le nei aso malo le soifua manuia. O le mika lana mata upe ono o le whai upe valu e whapea si vaenga o le whai upu. Ia whaile a miotonu, ia nau I le alofa, ma ia whioai ma lo watua ma le loto wha maua lalo. A le upu o whautuina whapea le aso le nei, o le whainga malo e mana o mia e le tua. A tātou walo atu I le nei vai tau ia I le whainga pālota o le koe sa I linga o se malo e te ia le atunu I le nei taimi. E mo mia tele lo tātou tatalo atu I le tua I tātou o e tā uaile swafo Iova. Pe ona tā uaile ska kupon kalame le nei vai aso. Tātou te tatalo atu I le tua ina ia whaia lo na fina ngalo. Ai awa nei whaia o tātou loto. Wafo I la a whaia le fina ngalo le tua. Ia e file mu tangata uma, file mu fo I le malo. Ua iloa pe anei male, fitu ia me fo I o vaenga wha upu whai, pāki, o lo anga I mai, e fia tau vā I lato. O nei vaenga umalava, o lo nau uma I lato, pawal mele manga o iai, ia malo. E leima se vaenga u, e le wha pe malo, le malo e manga o iai. E le ngata I vaenga wha upu whai,
A o supporters fo te ngatai lango lango maingisi o Marco le fast. Maingisi o Marco le HRPP main paki e kolu kikele ia. Ia fai mai fo le si vai o Marco le sap. Malo le nga le kausingei le malo le taimen ngai. O ngisi fo ua pati ua fai ala ko fong kakalo. Fai ala tu ana pongi. Ngisi o pati ia le ngate tatalo pa ana pongi. Ua fai ia lato whaailoa ma folfolanga I whaamanuianga ma me ma whaionga lako whaia mo le atunu. E leo se mele anga ia mea mana ia wai e whaatupu manatu ia te tātou ia fuafuanga pati mo le manuia o le atunu. Peikai, o le fesili kelenga e kupu mai pea ia te tātou whapenga fo ia tia. O le fesili whapea. Whamaka la o ai le paki o le atali mai ia ile atua awa foila o le kau fai kakalo uma pati anga pongi paki ele ai mangisi ele o supporters kakalo ko kele I ko ku mal HRPP anga pongi ko kele ya tool HRPP ara kakalo fo ita ngatai le support le fast maka ngako suyo le fast o lo kangi fo ila ko le tuai ya ku mako paki ya fa penga fo ile fikangi sele ale sapla ko kangi ku ile tu o ke misiri ka o le lo ele ko po ila fa fonga ile waku ka kalo ka o le fisili le ku mai te o ya fa pe o ila la fa fonga ile o ila lo fa ile ku a o ye ita ye ile tu ke lo la ka ke mau ele upule fa ka nge wa me tonu ale na kupu ya Israel wa o tanga te Israel makangi ile tu fa mai ile tu ya esemea makuke waku yete oe iuluma makuke waku maifo waku yete oe le tua silisili mangia ya koe fai maile sila kukala makuke waku manitaulanga mu makamai povi pe makuke waku fia yete oe ile afe maafe o mamo ua fai aku ala kukala ngai ile tua fa pea inga ia alofa maile tua ya ke ila ko ke lola le tali fai maile tala le tua sole ua faali atu ia te oe ele tua le mea lelei. Le mea la le fia le kua o le mea lelei la vai mai. Ia fai le amio tonu. Ia nau I le alofa. Ma feoai ma lo watua ma le loko ma walalo. Ai kon. Ai eise pa ki la kuke la kuke usika I le tua. Ma fa mua menge I koru. Oka. Le pa ki nga. Ele avea I le tua. Ma fa o nga I le tua. Oni tai po se pati la ko ke muri kai ile anga vakau le tua mua ele mua ki kilo kamaka ma mea po angi me fai ale me mua al pa ki fai o me ngi to ia fai la mi tonu ilu mo le tua ia nau ile lofa e ke au nga I tangata ile lofa ma le me siri na taua feo ai ma le tua ma le loto ma walalo ke lo fe mai o le ale mea mga ole kue faali mai o le mele mga ole kue faali mai ele o sei sia mea ai o faali mai o mea taua ngai koru a fa pea o mea ngai au nga ia ile au nanga se paki faila me tonu le tua nau ile alofa au ngai tangata ma feoa I ma le tua ma le loto mawalalo o kinga e fa fofonga ile tua ma fa o ngai le tua se malo mo tangata wailoa a whakula I le kuel malo e whakula I le tua mo tangata ai mo lona vi inga so ia so swangi mai le tua ma tatu te talo foi ia whaia le finangalo le tua I se malo na te tofia e ala I longa nga lue mai I loto ma finangalo o le tunu le tua whawhitai la mau matu I loa a o ngai loa e tangata o na whaia le amio tonu ma maua le alofa ma sava vali ma oe ma le loto maua lalo e ke whaonga ina lava ia tangata e whaia lo finalo whamanuia le whainga palota sa moa walo maina nei ia ngā ioi ai le ao lau fio whawhitai Yesu Amen. Oh,
inga dau le tua mana pese le whakasai pakuranga pese lua se la fituiva tu pese le whakasai pe o le whafunga mai ei le tuai whautahi taurunga tuai le polakala mina o le arin to leola i le rivaingo le woli tai atu le sunga le whaiwhia ia pasta la whaile kopa mo le tātou wha manatu e ala mai le polakala mina o le arin to leola i le tauni tuai le whainga bano te tele tono le tātou tro e le whai unga leo le masino au kuso. Ia wai sa le iale le whaiwhia. Ia, o la intau whai talo umawainga whai. Ia, o le tatano rana. Le lau sa wai nei ma le wha marantu le official komisino o whainga panota. Wha mo le mōlea. Awani o tātou vavavte. Ia, e tau sisi mai le tātou tūla whono. E le wha tanga ina ni wha tōsina. Se ia uli ala sa sfulma le whana al masino hiulai. Ia uli a tuai le masino au kuso. Ia. Whaila o nai e tātou teo sa ili la miuto. Ia, o tū la whunua me tauan tātou ustai. O na fia ai leo le ari e whamanuia mai a tātou. Ta Moses whapoponga al porkalami la rito leo lai lea so an tau leo toi sfulu mala whamiru tau nta leo le tū la e lua. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. O oios tangata whai bisinisi, po o iesau fuafuanga e amata sau bisinisi. O the Pacific Business Trust, o se whalapu tonga e langolango ina mwhautuaina so se bisinisi tangata Pacifica te tono New Zealand. E mawhai ona tui nātu le tautua male au nanga e au no mas te tongi. Mo i lātou o lo tau whātu se bisinisi fau. Ato fo i mai lātou o lo fia si tia na tina ina o bisinisi. E tele ni awala e mawhai ona tui nātu aile au nanga male tautua i bisinisi. E pe o whautuanga whapito mo ilo longa mo bisinisi business assessment. Whātu pa ina lea o se ati na e mole bisinisi investment funding. E whaia fo ia o onga me seminar business workshop or networking events. Awala warasi tion to mai mauna ia pele whaale leo ati na e a tātu tangata whai bisinisi. A whaia lo tau sa Elisef Soswani e ori tangata whai bisinisi. Awa lono whai. Avala au lea whionga ia tuala Victor Maoli Mosef Soswani. Ile telefoni o lua tasi fitu, whātoro lua whavalu. Pole telefoni le eise te tongi o Varselau, lua waru fitu, fitu lima lua ono. Pe te hanga ilunga o lo pengata whailangi website ile www.pacificbusiness.co.nz. Marisi talai. Tātou ngāru lua whatasi e ati na e bisinisi mose luma na e marui o tātou tangata. O le aho nanga le sabe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whausota i mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau whale o loa numero tasi i Samoa. Hey, don't be that guy. Or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia lingila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Yo e vela iskemia manulu iskem. Sful minuto talo le tula e lua. Tale lua la uto pena mai le fionga ya le lua ili Aisha Huchma. Tatu telefone ngan Samoa le dia. Woli. Whaalinga o tau mai lau visa la Radio Samoa le wha silsilanga o wha ulu talaina whilo inga ma le whaipule MP te ana utu yono. Ua pai nei le fua ma ua papale ina ua te tele tonga atu. Ua longo I longo ai tapisa ale lawa manu. Ua pepe le tau manu ula e pei o le whatalainga I le mali toa. Ua tō manu I le dāntau sanga I le sailinga ma lo mole toi whaafu I mai o le sitiseni New Zealand o Samoa sa soifua I le ventau. O le awhi iwa se lau luas ful ma le whaanga I le awhi iwa se lau whaas ful ma le walu a o pūlea Samoa New Zealand.
a lea ua apia le whanga o Aotearoa I tupu mai whale tua matausi ua maruia le Citizeni New Zealand ma ua alala nei I Aukilani. O le alalea o le toe la ngā o so māntou leo e wala au wha aloalo o tuai lau tau pa ia. O le awhaia le tātou wha singa I le asunga fua a so fitu I ulai o lana winga le asunga fua lo vea sfou lua a whelua lima I le Manurewa Sports Centre Mountford Park I le tasi valu o Weymouth Road I Manurewa mai le se fulu le tai awanga I le tasi I le awauli a fifio matala au mai se I o tātou whiloai e lulu lima ma wha talofa ma le sunga I le whaipole ia te anau tu yono o se awanoa ele au mai ele au maua e pu e se tau wanta ma le whaipole ai mai se o toa sa tula I mo Samoa e manatu ai le tala ia na whanua e ngase toa ai hola pule morisi wha mtalanga wha so tai ia le Asa Foundation I le olua tasi yono tasi valu o whalua olua tasi yono tasi valu o whalua e a whilo ia I le dawa I sfoi le lofa maleanga le leo le tātou tua. O nisi nao tātou whaalinga leu tonu mai le rivaenga o le asoa o whianga I le turu. Mga luenga tūte ma whaiva lo whilima foi. E le ngatai tono whale whainga luenga tono pisi nisi, tono a inga, tono e kālesia. E ma kokongu foi o laua o lau sāna I tunga rue mai ai. Le rivaenga o le awa, ia wa mai oe. Talavanti o ona pa ia le tūta mama tina ma tua le malo si o le nuu. E ma le whana wa o ngā ngale ua pai le la pisi kongo le whani.
Toka mali ida o tau fifa o Sofia le rivai ngole a wauli ida ua toi tolu minuto na tale o leitula e lua. Ia a whai utele sila fia o lewa wha iloa mai foi. E le ofisa o tangata ta whau mai moa tu tono Samoa le ofisa o turis. O le ale wha tono wina ia le te wila. Ia o le dei foi tau sanga. Mara tuai anto le yalwa ia so le wha mara tuina leo tuma ngā Samoa. E hano i ai le tāwha whao mai moa tu foi. A so tangata mai so se anturungu e malanga tāwha whao tu i Samoa. Masani la wona whaia. I le amatanga leo le masino se tema i tau sanga te tasi. Ia e ona o le ea e saungi antu le anturungu i le ana whainga pālota i le whai unga o le masino o kuso. Ia o le mafuanga leo le whaatonu ina i se te wila o le nei tau sanga. Pe taila. Na sau ele vana sau tuana fa silanganda ya ai follow mai e lo ma le fa silanga e wi ile ai fa wa pele sa ilinga o se tau sala o Samoa o le ala fa mo o tu ina tu le fa unga o le masino o ke topa o le tau sanga se ia ulia ia le amatanga o le masino se o November o le winga la o le se te wila o le tau sanga ai o le a fa tonu wina lava ia le sa ilinga le so tau sala o Samoa e ala mai lea e le misa mopo o le sa ilinga na o se la le o Samoa ia wa fo i le sa ia tu mo le sa ilinga o tau sala o le Pasifika le Miss Pacific Islands i le na tau sanga fo ia pe anta tu wo le lo famlanga le o le tua lo winga la o le wa ku o le te wila ai fai pe le mis te wila e awala bangi yengi e ko le te wila ai fai le mis te wila Io le misa mo le miste wila le dai le tu sanga ma le tu sanga le lao sambo le lanula nua wa pela nua na abe ile lang io tapi savali vali uani malu le tau afia ina ua tua na ia tua le lai tau ane sousi e te tiua ta fao ane feliu le solo tamaitai sama livali le laungatasi sasala e manongyo na to la langa ali mana yele penga solo ai a foi la to atai le sa o mai atato ia samo amasiona la fanu o mai atato Siona laufanu muao In this update, a review's back in weeks of whether public money went to the Moana Pacifica rugby team and on an ad encouraging people to vote on the Māori role. It'll look at Whānau Ora's contract with Pacifica Futures Limited to ensure no taxpayer cash went towards the team at funds. Māori Development Minister Tama Potaka says previous agencies commissioned finished their contracts today. Those matters, of course, are now subject to an independent review that's been led by Te Puni Kokere, and we'll let them go through that review before we speculate too much further. And the government has unveiled what it's calling Whānau Ora 2.0. Māori Development Minister Potaka has created 4 new commissioning agencies under the Whānau Ora umbrella from tomorrow. He says it'll make better use of statistics to target the most vulnerable areas. He says it's key to ensuring the agency's overall success. We also need to see a bit of a step change in how we consider evidence around the delivery of whānau order services and ensuring that there's a real critical alignment between the investment of taxpayers' funds and the achievement of outcomes. A former financial advisor pleaded guilty to stealing from elderly clients. Murray McClune faced 2 charges of theft by a person in a special relationship. Emily Ansell reports. 2 sets of elderly clients had given McClune $1.7 million to invest on their behalf. He instead used some of it for personal purposes and issued false statements. FMA enforcement head Margot Gatland says not only was this devastating to his vulnerable victims, but it also undermines public confidence in registered advisors.
The TAB now rules the Kiwi sports bet and racing market. The laws changed to give it exclusive rights to take bets, along with its sister brand Betcha. That's news. In sport, another All Blacks forward has been ruled out of this month's series against France. Prop Tamaiti Williams needs knee surgery. He has a torn meniscus. George Bow's been called in ahead of Saturday's first test in Dunedin. All smiles for Racing Bulls boss Laurent Mekies after Liam Lawson delivered a swag of points for the team at Formula One's Austrian Grand Prix. The Kiwi drivers claimed a career-best sixth-place finish, won by McLaren's Lando Norris. Mekies is full of praise for Lawson and teammate Isaac Hadjar, who had a late issue with his car. As a team, they have managed to master the tyre management during the race to pit exactly at the right time, and we are all very, very proud of them. It's a good one for the books, and we'll try again in Silverstone in a week time. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa.
Fianga mai le Tamauli Rugby Club whapea foi ia le tuwaita ia anto whakameke le rivaenga le awoli vai anto e foi le mai ai ona amina anto tātou telefoma tala i tā longa langana peri tātia.
O le use antia fulma le family tu te ni le tu line lua fi filanga nga le wa mo le tanto filo inga e pe o basia I vai sti tasi male to tua mala udanga le enterprise board group I manukau fa tasi maile to fa ya le ala ku so fio le le wa tanto li poti e mo tanto uma e le nga te le so mo bulu le masino uni ya la mtanga fo o le masino fo le masino you le so anta ya va telefon to ile di va nga so le ala ma lo le fio le fiva e ma lo fo no sai tu te manga lo nga pe o le finga ya ya kala pat fo I lo talainga fo mbua ya fa tai fo le di o le wa ta to e lo ai fo I lo ngo o ta pa tan no nga nei tu la le aso ya I le li o lo man via fo I na tu o le to vine nei fo I ta o nei aso ya ma fo fa ngon nei masina ya ma lo so fo ma lo le la ke ma Tanto te tau whaifa malo la va, le ala malo le on sai malo vula malo si ui lava na susu ya me wing all the time. E se fo ling all the time le na va I le fa ngol vea so e se fo I le lo fo le le wa tanto ma wai si de masile wa sulu mai fo I ave o le la I la ma tanga o le ia va es fo o mai le tau tu ala tanto nanga ya wa fo ni family yanga I nai tu la I o lo to le subulu muli o le masino uni. Ya pa sta tele la va mon mato ava no fo mbo. Ya mo go nei ava noa e whakaro whatuai le ta po inga mau se tātou watu no lo mpai fo na mau fo ia ta whatalonga nei tūla le aso ia ta tonu lawa langona sa tātou tau whai maua le weekend manuia ia le lofa maleanga nei o le tua ia pe fo na tau noa ina ia o le aso mulmuli nei masina ia fo ia le vihinga le li o no lang tau singa male leo leonga ia le mfai tai melo to so fua ia mai se lo vai ia I tūlanga o le wha ingon nei masina ia lo po I tiu te malawsinga ia vi ia le lo fomaleanga leo tātou tapa au sili ia o tātou promotion masani lava whaisileva o na wha awa umai tūlanga leo tātou awhitālanga I le tolu afe I tūlanga koe o cash bonus ia pe o tūlanga ia o lo wha awa pe tūlanga leo ia e lo fai e lo fai talia pe te mana o cash bonus ia pe te mana o fo reduce ale tau ta vale ia pe fa pa ua ile tau ta vale ia pe le nganga na o le cash bonus ina ia fai fo ia o le to te le lava o bilifa lava tu langa fo ile o mo ta vale fo ia masina se le ni so ani fo ni si va en o le tau singo ainga ia o le aso muli nei ia e tolu na ka vale ia e tu atu lunga morsi la fia po se ta to watu no ia awa fo ile ila to lo tau sa ilin sa nei fo ia mayaso ia po le amatanga fo yo July ia o le lua fisu fa o le Suzuki Swift ia kasi nei o hatchback po le leima tulanga fo ile tango fio pensini ia na lo mfai ona mo nei vayaso e valua fe valu se lau fitulima ia o le SUV ia le utawa mai le Nissan Juke ia o le lua fisu tolu ta vale lea ia spuntasi afe ima selau I balima ia maletato piki apu le o le lua telu spulu o le Holden Colorado ia a whawhai toa ia o lea e lua spulu ono afe iwa selau I balima lua ono iwa I balima ia pe le o nai ta vale na fo le mo le sila fia le ta watu no ia nisi fo o special o mpai ona fa wa wina fo le mo le fo masina ia e fa ta de fo se campaign mo masina fo ai o lo hotel mano no e ta ta vale ia me masani lava mo se ava no le ia so fa ta le di o le wa mana ia male ne ia so ia mo se ava no su mai ma tala mai a ta to filom tau ia nei I le tātou lotoa ia mo pai fo ona e silam tanga I te lo tātou ta vale lo iai ia o tātou ia te lua ia o le si ia te lewa pe o patino la wa tulanga fo le lo party card ia po le se fulu pa na ilalo ia lo tele mano na I tātou ta vale na iai ia po pe meni fo I tātou tilo I le lima tala I le vaiaso ia afa pelo tau sa ili sa ia tulanga masani lava ia fai ona e bala au me tatu telefoni o le o Barcelau ona tasiono fata si bar o Barcelau ona tasiono
whaatasiwali ia po lo su mai po i le tātou tuatusi masani o le 5 le 5 tolu i le Quay South Road i nei Manukau ia whai ona maua i mātou ia le sumofone li pule ia Terry Cool ia tamai ia tau o papo ia poto o auna nei ia mo nisi wha masalama ia mo nero la wha ai tuali maru se tātou tulu na pēr ia le au nanga ale enterprise nei Manukau le nei fut masina ia e whaafta ia tko i o lea mana ia tau tua vai vai ia walawa ia le tau sa ia sam tulang whapea ia ai o le tātou telefoni na ma tātou address ia po nisi whaamitalanga po a funi fisiri ma nisi tulanga i le mwhai ona fia mo se maa lamlama anga ia mwhai ona psoktai mai tātou telefoni ia mo nisi whaamitalanga whaaftai lava po mbua mo mātou wa panoa lo pa miko ele ali so e ngon leia so te ngai tūte mawhaiva ia po mau po se tātou atunu ia lo famia le tua ia tātou tue whailoa i te taimi mua ia lo famia pē tātou le tua i tūlanga oma ia manielo wato po mbua tai mai e tasi peo nei tuling sao no fo le rivaingula uli le tofa ia le ala ku Sofia le leina o le tautoma le udanga le Enterprise Board Group i Marukau le mawhai o le MBC e lunga le 5 tolu Great South Road i Marukau le lantou tautua ia ma le lantou nanga o le use antia lus futasi miru taute nei le tu la e lua a whai o le futa ma tumai tano whamano le soifu mruia ma le langi e ma Antonio na dawa tapenda mantua ma avita le fo ia oi ia la so vita peno le wutu wana nga waka ngalo me ton ma lo to ia lumana ia ta liu le ngato i leo tonu talio te para a leni po seta handasa mua e mo to ma la vele ma to mi le divango la woli tonu fo le finga lo nga pisinisi company lungo la telefa pe foi lunga o penga to fa ilang Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Manatu le mafutanga o Manatu maita o tu mawita ilo fatu Sao se haso tato e fiava usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe tamo sao songi Mana tuai
vai. I find why e fuli tua mai le fia wa ina vai vai. Usue e fuli mai lo tua la belle hotele tu na oe. Tau sao songi o la fusi ia mana tuai. Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava. A fai olea la upele la malena. A fai olea la upele la malena. A fai olea la upele Josh Toffee, malapese le tu una oi ira wulu sulu no mala fa bidu tu tene le tu lai lua fa ngara ngale moe oi ia ile ni va ngola wuli e wine e lu tu finga winga Talvan tu ai sini Australia le mau tu mai ia feriti ave fa tili fui vi fa vai o le mau tu mai ia America Samoa le ia so sa ja, leli, ole sto na ili il dia sa ya to na America Samoa. Fa talfan tu ile manulen tu lo ma fu to me le vai ngola. Woli. Le nga upu to muli mala ainga ole fa tasi me fo ile ta tu. Ja, ma lo fa tele fa tasi mai le vai ngola woli. U tu wa o nga le fana. Ja, na won no fo ile fani. Olo no winga. Ja, ua makwa e pisi fo le ta ya. Yo. A Michelle pe ava ye ya tanto fana wit. Tama fu ia whaka kai kōru ka usanga, kai wha, kai rima. Usai le a kōne a wha, so a was luas fulu fsiri ngā usiri a kua. Ia malewa I whampa mai, fia ai. Ia ong sai, ole mea nai whiangai mai tātou. Ele teimi tu waia onga. Ele masina o iulai o le reitou sanga. O lo Yesu I ngai tutonu o le anturu o New Zealand. E ona e sila fia. Ia misi lewa tātou ia no fui fale maututongi. O lewa me lewa mtalanga, e ama tātou lea so mō iulai lea so antahi au. Ia wa awhane tau sanga. Ai, o nisi leo vaenga tauna e sila fia, pe a whai o ne te nofo I se fale maututongi. E le ngata mo oe le te nofo I le fale maututongi. A o oe fo I e ana fale maututongi. O lo na nofo I tangata, ia ma mawailau se le ni lewa yaso, ma lea fo I yaso. E am tātou I le wha maluina o le tūla fono. O le wha ma whanawhanaina leo tutonu o nei whale maututongi. Pa mei am tātou leo so hantai au. Ua te tau I landlords. Ia po tangata I ana ina whale maututongi. O na iaini hitas a le tasi pesili atu. I tutonu o le potu mano lo. E wha ma whanawhanai ia whale maututongi. E te tau o na ausia I le vaenga le wata o le minimum heating capacity. I pe te tau o na mawai le ainga o lo nofo le whale mautongi I tutonu o le potu mano lo ia le meta o le mawhanawhana. O le si vaenga, properties need to be insulated in the ceiling and floor. O lona wing. E te tau o na o tulaso antea wa uma o na wha pipi ia mea tau o insulations. E le ngata I lunga o le wha alo a o au tafa ia po o walls. Anto ai mapito I lalo o le whale. Pe a wha pea lea e ma whai o na a nga ia tu iai. I lanto e wha tiroina ia ngā ruenga. Se I vanga nai whale e le ma whai. O na a nga I seisi I lalo. E wha pipi I mai e le pito I lalo. Ia se insulation o na ua maua lano tele le wha vai. O le nā whale e te no whai. O so se vaenga o te tonu o le whale mau te tongi.
e te tau ona iei se wha malama, ia po se vaenga e mwhaina nofo ele tangata, e te tau ona iei se wha malama, ia mai te tau ona matala le whaitotoa, ina ia an wanto e to tonu o lea whale, ia le menta o le ea malu, ai sau i whafole ea o le carbon dioxide. E te tau ona iai ni ili, e te tonu o le umukuka po le kitchen, ia antoa i ma whale ta ele, po whale le ta ua. Ina ia ave i whafo, ia le ea le te tau ona ave i whafo i no whanga i e lua. Ia mai e te tau ona le lei ia la vai. Ia e mise me ia e ta ua o tali vai, ma paipa ia e tawhianga i eile vai, i te tonu o le whanua le tu weilo whale mau te tongi. Ia awane ia ini moni meo ni poloka, ma ia awane i poloka la vai e alu i tonu pe tawhi i eile vai. O lunga o le afo, o le penga tawha i langi le MBIE, Tenancy Services, o na ia i lunga i na, vaenga mwheona silsila i ei tātou, e ana whale maututongi. E lipo tia na vaenga le o i le Tenancy Tribunal, ai o laima nino lau whida, o lono winga, e mwheona e manu malo i se case. E amana tua lai whai mua mua i tua, e elementa o le mediation, e sa wele lo ia mai o i le Tenancy Tribunal, e sa we tote whaafsanga, o na soalau puleilea, o le tātou mata upuna i tua, ai le i o i tonu o le whaamsinonga, o le winga o lentala, e te tau ona e sila fia o e le tangata le nofo le whale maututongi, hawa ia te tau. Ai le whaapea o le whaalonga kwa la o ki le manu rua kongo le whale, ai misa tonu o le potu manole, au ngai le aise mo se afo, air condition, awa o le tala na le whamele tula fono, le wha maluina, i le vaeluanga leo le poa nana i amalama le aso antai, au, eoi, a whaila o ngak whaalonga o fuile ngai, mo koe maalilia, ai le aise me ka o se air condition, ia po o ngi hitas fo i wa provide anto le tangata anga le whale. O lana wi, e mwhina tusi o le Tenancy Tribunal, ma tau iai, o le mako whane le amaku wā maruru e le ai ma se mea o whaia, e le whaia voi se insulation, la le ngā mea o le insulation ari i whongamu. O le insulation, o mō mea o pepa ia e mawhai. O na tuku i lunga, e pi ongi mea vui e ongi a vui. E pi oni mei e tutonu o tātou parangiki. O le avi fo tuku lunga i le tawa lunga o le whale. E leo apa le whale o lunga o le ceiling. E anu tuku i le i nai, tau tāu fi tonu le whale le mawhanawhana. E whapena fo i la lano o le wholo o le whale. E tatau, o na whapipi i ai mea, ina i an tāu fi, le so o nā nuantu o le maruru. Ia po le sola esi o le mawhanawhana, mai to tonu o le whale maututongi, o le nain te wha mautu wai le reiwa i tau. Ia a whaila o nain te wha funga mai le reiwa ingo le au. E ke le i ai ma se kemi o aku ai ia le vaenga le whaia le mea lea ia fo. E wha tino le nā tūlanga, e ma whai ona e wala au i le no mera lea. O le ia fo, Tenancy Tribunal, e le nā tō wafo, no mera lea ma whai ona e wala au iei. E le lea no wala au iei, ena e whai le iei. O hau leu ke fia mana, mera ngau whanongolongo ngi ia e rungo le, e rungo le rekio. O le whamat. Ia, e mawhai o nā, maua mai le fsoswan. Ai, si o kango pesu, e kuruka ko ngūmila. Ia, o nā, ia, ta wantu waila, ia le, wai, o le si ngā mea le kupu. O na makua le uska, ia o kango kangi soleari i le tūla whono. O le Tenancy, e mawhai o le walau ia i le numera walau fua. O le o valu sela, valu tolu ono, lua ono lua. O valu sela, valu tolu ono, lua ono lua. Ia, e mawhai o le walau ia i. Tala mai le tulahi wala tai au, e mwhaiona e usili ai, i se wha li liu upu, a whai le leo le ngana peritani. Au ole a vera ngā mea, ma mea ole a e wha peangi ai, si ki o se se sa unga. E reis ka ko ngangara wha pārang, a e wha longo ngi tangata mai isi atuno, e ki nganga pakia pakaranga, a la la vai tau mawhai, a ole me pito sili o na tau, o lea e iai, lea wanoa e te whisili ai, ma avi ola mtau, awangi o kako ka kākele i kua. A le ka ke ma liliri kongo ka kofan. Ia le o valu se lau, valu tolu ono, lua ono lua. E amantale au nanga i le tau liva, i le tau, mana tuana e mwhai. Ona e whisili iai, pe tālu sanga fo iai. I se wha lili upu.
o le si vahenga e haona tātou silafia, meila so mua o le masino Iulai lua whelurima, o le asi tiai, ia le se leni, o le maua, e tātou ia whato a maua ni pepe fau, ia po o tātou ainga, le futo e maua sis pepe fau tono la ainga. O le mea tau o le paid parental leave, o le asi tiai lunga, ia le au whainga. O le teimidei, o loo iai i le fitu se lau 5 valus fulu ma le fitu seni, i le vaiaso le tongila mo le paid parental leave. Mai le aso antaiao, o le ao le asi iti antuai, i le fitu se lau valu se fulu ma le valu, ma le ono seni. Fitu se lau valu ma le ono seni. Ea, mo i la antou, o le ta ua mai, o le self-employment, ia po tātou ie, e whai ala tātou pisidisia. O le asi tia mai e le lua se lau tolu tasi 5 fusen, nga i le lua se lau tolu se fulu 5 tala i le vai aso. Ea e pei ona fua lea i le minimum wage, mai le aso mua o le masino a perila i le nei fo i tausanga. O le vaenga ta ua le job seeker application, bo le job seeker e pei o le whaatinoina, mai le aso lua, o i la tau, o e anga i antu mo le job seeker, support, e lua sifulu ma le ono vaiaso, lono winga e ono masina, e te talo sangai, o na whato a mo mia lea le toe talo sangatu. O le teimi nei o le efa mai, e ta i tau sanga, o na e toe apalaipe talo sanga lea, pita, o le suinga o le tula fono, o lea o le afa pe mai ai, e te tauna ta i ono masina, ma e toe apalai. O longo winga, e le koe kausanga raka ko ngofo, o le a ono masina, ma e toe alu e toe talo sanga. E iei mai si vainga, ia o nei mau o malawa i lunga o tātou penga ta whae lang. A wale wha mana mala mai no i antulanga, e se le tāu o vainga ia, wai, e misi a tātou, o lea la lai tono New Zealand. Inga nge i ke iwa e ke, a walawangi e ke i kere fo. Nga ke i a kure me, ia e le iloa ka kupo le me le tupu, i te tono o le tātou. Tero, toi lusu tono miru tono tāla o le tula e tono. E ai se isi o le tau a inga e wha persona leo. Pe wha pia foi. Wha mata e a vea le tale i, ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O se tala fia nei Samoa, wei nei si tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga i atu le 5 awhi tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o wale walu fitulua. Pe amanau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. O le vetua o lele ma le vetuta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po oa o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Māngele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 iwa tolu a mo. Se ki a Radio Samoa. Yeah.
tali pupuni atu italata le papine nae atu paila ufala Sofia aie ise vai salo Sofia inue ise sua pa O le papine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Soia e te tangi ai ulo o la alu I lo tina Momori o alo fai lo u ainga Uamali e lo ulo toi lau tau singa Tafia ai e ise mai salo Tafia iwe ise sua pa O le papine lea wake sola sola tai Wama ai ua o tino mai Taraklava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa Tasi lima I watolu a mo Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga
fa via ngabaya tolomana vi misi lukisu le ding vai ngola woli yo take me off inga pa no take me off for langa ma take me foi ya se ai le me ke fa long ye ni su take se foi le me ke va ye ko le fa ki ele fo tasi se tu no le me yo se u ma le fa ti longa I to tonu an tu no te tasi o le lang o le fa ye le me le e ta ua o fa inga pa lota ya o tonu ai o New Zealand e se o ka fa no o aveni suita va vo ye mai le finga pano te tele e o ile fa msidonga e tai lo ini te se ma se o ka fa longa ko ile tau sanga ma le tau sanga o aveni suita va ia o no tulanga i o fa tau sina ma fa la wilo ia mangi kufanga kupe mangi kufanga me ai fa ia ai fa pe ila le tono le tanto utru isamo nga fia le fa finga pano ta va ilo mai Yo le unga leo le palpano tano na fia o le wa manu mano ya o kopai nga unga fia le finga pano ka o le siwes ya la wa faila ka ko me foi le oile ele fam sidon faila le tulanga da ya au mai mamoli ma fa ya o le aso le na faila u fa to sina e tawala mai le ila ulo ko ko le sale na tu fai ma papa fala e luos fulu ya olena maua le yantu malanta le o la usu yo la ko miki de fa yer me le ari ko pa ya un tula ilo ko pa fa me ko pa tele ya yo le o la ko miki ele wingo la ta o le fingu fie yo la wala me fa yo na tantu alo fie e mi sha su te va e fingu fie yo na alo fie le mele o le finga ta voi I sui te va ona fai atu ele ai I le au ngani atu tangata I tono le tātou tru. Ia, awa ana le mawhantu nei la le, lau le si tala I le whainga pālo ta le lua awhi tala le sala. Ia, ai longa o ane lunga le valusful pasene na wa, valusful mon tupu na we I tātou le temine. I le si tala le ai tu tonu o le lola pālo ta Samoa mo le whainga pālo ta tele lea. I le whai ungo le masina o kuso. E tusa ua masini ai tātou le me foi lele o le whakatikari po ia no whamai. Po o ai e mua au mai e saka mea foi lele kukongona kang. Ai oa whia ea kāku ia waila whakaku ia whaise mea mō tātou. E su e ilo manuia, su e ilo tātou manuia, su e ilo manuia lau tele. O le whakatikari le le sawa le sui tau vāma whapea mai o le ama a wako le mele. Nga umalea koe la vea koe ma le sui kauwa. Ia? E le ki oi foi sis ya wa a fai tu fol su tava ai fa pe mai ya mali ele sem yang ki ya le su ye nga malau paruk ale ma kwa le mo so ila fia po angi me yang sa ngo ye le su tava e fia fa le ya mo tu ton o le to I tu mano ya le si tu lang o le tu lang foi le lo le montanga ya po le fai le sa ngai me fai el du ya manofo ma se tau tu ai tono le nu ma le fia anga mali tu mano Ia, o nā mau mea Anton, o la wata pena ma iai ia vahenga whai. O lea ua mai au na whai lo mai alantou sui wha liori, mo le whai ngā pānota. Se o le mea lea ka kia ngau ua ka I kai. Se awangi mai ko whai le whai ngā pānota, ai kia le whai mana ngasu, o meni o mo meo pānota laiti. Ia wai so se whai ngā pānota, titi lava sei tu manu. Ia lunga uinga alue whamarasering. Ko e koso koi, po ani whamrianga santau na maua le nai tuman. O le anta toi tau fiafu, I le tau whia lava lea. O le mele ta ua, o le whainga pāno tala jiti. Ia mai le sa se whaiva ma se mauma, e tupu ai teimiu. Ia mai e whawhe kai a kaika. Po ave singa ia ia talanga I whela fuai. I lunga o pēo mangan ngalo le ea. Ia malunga wha o penga ta whailang. E le se tūlanga fo I lele o se toto masa, ia mani tanganta ua mama. I to tonu o le tātou tru, ia whapea fo ia tunu o mama. Tālu si o le avevea I whapena. E la waka ko I upu mwhamkalanga uangi I whewa ia mangisi, kulanga le maano fia. Ia waika aki ai lona le whainga pālot. Ma le whainga vāenga wha upu whai. Ia e alua I lomaka I kai kuilu ma le whamsino. Ia ngā la ia lea. Ki ia le uka kongo fo valvala ai ngi kausanga o le foka afu. E ui le whainga ta Pei o se sala a se pango ta Tu fesili ai pe ai sea
Leoti o se tui ina tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa apaolo Le pale ua le so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atu motu Lo wali isi elo fa mai ua o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga wo ya Ua mo atu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na to e liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo to fa lo ngota si Ui i leo te loa ua e fai pese a i le lani Ai o no lo misia o oi e mafua i lo tani Fa a feta i manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma ui e le a ai o anganga Tofa o e manui a lau malanga E ui le fainata Be o se sala a se pangota Tu fesili a i pe aisea Me o ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa apao Le pale ua le so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atu motu Io tie o filo tui Tu unga mau Fe elo manu manu Ai se awe ave ai le safai maa Lesa mawai le fia fia ilo uneiutu Lesa fatari a webanga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Aua ia fafanga ipo mafatuanga Tama ua omisia le taua mafutanga Ai famanga lua iso vai vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua sonofoa Imana tua pea we italo sama Silonga ua umana umanava E ui lava o se kofau ke inoa sa whaki e ki e kau E au sanga le kuwai Whai la ku yama Whasenga kūrau ngu foi pule whai ko a kasi at sit sit esi Ora wilo ai whare u korufu e mare ko o ko si ala ko Kasi whai me uka lare mali i o lang Wa e mo le uila sa Wa mangokor mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai fi ngao Mea ua e lau whakau kainga Ua kongi sa fo i longo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa i le ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala i o mawhakianga Ua mumuku wangu maala o le la ai le makuroi maka o mo onga lingi i o langa Peanga ma whai unga koe a maka Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo kilo a kusi au pau pau au whaka se o langa kala I kere ai ma o lo fisiki so ua ave se i o i koe maka Wha ma ngalo lau rea kala Hele i o peke i ka se kamaka o peke ma O fau wanga sa ka wairo nge i o langa O lau ka lengi ma unga ruenga o ke wha suru ni mala malama I o mo se seroa ake piko ko Ka ua kui ala mea whai maro Ai sau pea ya sia o masi au whanga Pea ma o koe E ui le whaingata Be o se sala a se pangota Tu fesiri ai pe aisea Le o ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuri le la au safa apao Le pale ua le so Motu le fa aso Ai pule lava o ele atu motu
In this update, harsher punishments are on the way for perpetrators of coward punches. The government's creating a new offence for someone striking a distracted victim, saying it will ensure the consequences reflects the gravity of the crime, which can leave people with serious head injuries or kill them. Justice Minister Paul Goldsmith says it makes good on a coalition promise between National and NZ First, and in essence gives an extra year to assault sentences. To send a very strong message that society is not going to tolerate this kind of behaviour. More women and girls are dying from systemic preventable violence than acknowledged before. Police data shows 34% of nearly 1,200 homicides between 2007 and 2022 were women, more than half with a relationship to the offender. Danica McLean reports. A report by the Family Violence Death Review says femicide must be recognised as a national crisis and a human rights violation. Chair Nicola Atwell says all family violence homicide cases they reviewed, agencies missed chances to intervene with victims and perpetrators. Criticism of treaty requirements for school boards. Education Minister Erica Stanford says a section in the Education and Training Amendment Bill requiring school boards to reflect tikanga Māori in policies and plans wasn't added by her. Prime Minister Chris Luxon says many education regulations mention treaty obligations, which isn't Stanford's focus. We have to make academic achievement the priority for these school boards, which is what she's done. You know, attendance is abysmal, maths and reading, we've got big jobs to do there. We want that to be unambiguously the number one priority of any school board. And Kiwi country music queen Kaylee Bell will be making a splash across the country this November in her Cowboy Up tour. Bell has been crowned Australasia's most streamed woman country artist. That's news. In sport, the All Blacks will be without their first choice loosehead prop for the French Test series, with Tamaiti Williams joining Wallace Sititi as a post-squad naming withdrawal. Williams has been scrubbed with a torn meniscus. He needs surgery. It's likely to rule him out for 6 to 8 weeks. Crusaders teammate George Bauer is the benefactor. The chance of playing his first Test since November of 22. Coach Scott Robertson says Bauer was the natural next man up. He's experienced, isn't he? You know, he's in good form as well. It was a tough call not to put him in the initial squad, so we're pleased that he's come in. He brings a lot of energy and he's got a great singing voice too. England football captain Harry Kane has scored a double to drive Bayern Munich to a 4-2 win over Flamengo at the Club World Cup. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Whakala turu so to tonga nau tātou tala I vai whanua pa tala I tālonga la kana pere tāni o la di vai ngola woli mai te tonu o ni sila nei wa talafan tui ya nā palo mate mala ingole mau to mai sini Australia ma lo le whai o le whaiva ma lo vola taunga tai ma wa tala mai Samoa wha mai o lo pepesi lava le tātou wha mai o le whiva rheumatica le rei alwha te te o tātou ye malanga tu mō Samoa le rei fo I vai tau. Ala venga nei lo tātou tala o le taulanga I anto le poana ni mala so antai au mō Aukilani to ai fo I masawainga mō Samoa. Alanga I anto le poana ni mō Aukilani whamai o tōru vāwā saloi I wanga wari so savilida I hangi mai le tu I saute I sisifo o le mālu o le ea I le poana nei sfulufitu tike ri a o le temi nei sfulufitu tike ri le mawhanawhana leo lo I nei Aukilani. O le angotu le lai le fiafiana nei le sfulu ono miru te ai le tu la e lima. O le vengu mula soan tai au e o soane le lai le wha miru te ai le afo le fitu I le tai au mo Aukilani whamai a wawa. Ea mai ono yeina I wanga I taimi o le tai au angi malu mai I savili I taimi o le awoli. Whaatala whantu le rewai o le aso I ainga wome ma sani sa mo le venga nei le tātou tala o le tau. Mo tau e peo rau ina maile la ofisa o le va I tau, winga o le tau. O au o savili o le tua loa lo ofitia ai Samoa, mai au maia au marei timu, e a fia ile aturu uini siu taimi. O langa yantu le poana nei ono yaina I wila ma whai tili mo Samoa, o le aso antai au o le ai nai timu. Tulanga nai pio rei winga o le tau, le nganta mo I tātou I Aukilani,
I le so, ia antoai foi. Ia mo Samoa, I le so mala so an tai au. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Sulumaya ulama singa Sulungia tuai ita A ofa solo na faunga Fe pula fi me fitu olela Angi malu mai le matangi A o utu matangi La upenina Ngoto atu La ulupelele Toi fieva aia tu Isi o tino Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna lule Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mai Te mana tua lau masani Pe a umana tua fiafi E whaai u I se upu a popo au I E te whai mai lava e alofa Alafati so sektasi Po ufeo mai aile nei lalolani La ufana upeleino La autofe alafani Yamana tua latina peleino Longa mali umatangi For imai No utama peleino For imai To fieva aia To fieva aia tu Isi o tino Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mona mai Ta fia languna loli Po o feo e ai Ta mai tala sio e la mai Tu lau e whaka tu lau Wakamanga no mai Te tamana i na vai vai Ngotoi o te moan Ni he tonu o te tautoi Toke lau ai tama Toke lau i ki e ke te wakau e toi Kai wiki e te atua Na talia e toku tamana Yeah, you maona o kaon E ki tota na manava Halo koe lo
tala sio e lola mai Itami si loli Popo feo e lai Tamai tala sio e lola mai Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te hanau Tui e te takua kakau Kai langa kita ko te hanau E te aloha E hainga tae Sufong Malina Vania Jolo le Divangola, Woli Malipese were fighting a 40 May. So if you finger most you on the Dua were fighting Langi the Fort Langa, Milia, Jolinga, see a Meladio Lang. Allowance full of Lobidu to 10 nearly to line Tolo, so if I fung a tell longer, ma turn to telephoning and a parent tiny Divangola. Woli, I feel every time out to me down for man, so formal Langimba, a little lea to fear without. I turn to tell a young and to lay time to first along for a piece in his yard. A young Shirley televox full of feet to Sangalamatua, or a fat sala in a day. Ile tolu se full of Maleon over Yas, a sign to Anolacapi, ile la to Calapulacapi. Ole ali ine Tano, ile Calapu and Taranaki. Less for yellow land to Talong Island, so loose full of Massino Uni. Ja, maar le aulea New Plymouth Old Boys, il Valeo Southern. Ja, maar New Plymouth Old Boys. Maar pele fa me te langa. Na feile te longa. Ai sau ni lomale telefone. Eli sau ni la ya lue po ja. Se isi le aule na la tota. Familie ma wole no fali. Na na sau ni le titile wa to lo po elo mai. Paka ku elo male no falila. E fa pelo le male tala le fori. Ia sa le abe o le komite i loina ia mata punei. Wa mai le officer Silio le Taranaki Rugby Club. Oi, e fa i loa tuai so se tamatalo. E makua sa lava me leo le loke fua o lau fori. Ia po i la to. O lo fa to te ia me nei o talonga. E to tonu o le tru nei o New Zealand. O leo tama na tua le tausanga na se mwhai atu rei le tamu sanga leo lea fu au kilani Samo. Na iei fu i le PFA sa tu lai mai. Ia, ma u tele mai lo le te minei pola le tulanga na o tiel ma ta upulea. Ai an ta u le wha salaina. I le tolu se fulu ma leono ta alonga. Ia an tolu se fulu ma leono. E iwa masinga. Pea kangwe wha kele lea i le. Whawa ia sui tono le masina e tas olo. O longo wingari wa kausanga a koa. Ja, olena fantu taia ia le mole meo le hearing ile stoffi na se ma va into ia so lusu mole ono le ma sino yun. Ja, ma mo me elo. E sa le ia o le sa poi. Ja ma tu i dan tu lunga o le YouTube se tasi o afo. Ja, ale kala por kapie Taranaki. Le nemo le ia nga yo inga le tali I televoles fu fitu to sang na tu. Ja po ani ta longa dai ta po ia en ta tong ma tua. Ja lo ta alo fu le fana. A wala fia fu le lau fari, a wala fia fu ka fu, a wala fia fu I la to. O le nai fa to te yan tanong, o la fu I fa le la to nga wing. A nga wing an tan to man to ma le mai mo ma le tan po. Fa malo sia. Ina yan tan to wala mo fana. Ina ia si tia I lunga le to langa fu I le lo le tano. Ya tano mata ali. Ele ngan te to ton mo le malai. Ai fa pe fo, ia fa fo le malai. Wa ye nele la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele. A wa fa taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si fan Talanga. Avia maua sosa Omega ka Diana lowi moa Omega ka Sagaleta umofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars
Lua Selau Capitis Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau lua 5 Tasi 5 I vatolu amo Radio Samoa. O le wa se fulu fitu minutu tene le intulain tolu a vele to ma to maile ri vanga le so tano fa malo le soifua ma le lang yemba tano si olo so longa le ia fu fanga le ri fo ia sunga fua ma ola vado en tele do an tuile sunga ya Victor o le tutua ma le undanga le Tire World and Auto Limited iona la la lua e o tara le ri vanga le oli va tala va tu Victor malo nga lui e ba no fo le fa malo si le va so mo mo tu wanga on alfana. Ya, mataro fa so ilawa so fa fonga mo ma ona va insa I maro pe tatu atu no la sunga. Ya, mataro fo I lawa to ina sa mo to no mata mala ni tura le uri ma ona va insa maro to wata. Ya, sa le la va isa fonga mo a. Urumba ai roku ware ya mai ai fanga va nga so lunga re lunga ka fonga wala a. Ke me ke usu marka so. Wa ma ya lo sa ko ki di ya me o mal so ma. Ki di ya wa ai ari. Ya malo yo o le meta wala da o le la wa komba mai ma tu la una tul fa na ki ai marunga awan ya ai makwa ngasu ya na mau kan ko ai nga mafale ari ya Victor ya ni sanang ka sa ka pena ngapu mo ki ngoro ko ngasu wa ki ni ya tu la ngana o ia tantu ai nga pe ai fa na wich ya o le me fa ngasa wa yo ko inga Victor, ole so muline ole masino yuni. O ani fa to toi, ya o afu di to tampe nanga le Tire World mole masino you like. Ya fa fa lava so mo mo mato no ma te ta to to sini. Ole ta to sini riva kasi wa sala fa todo ga forti sore sala tu to sini am toro Apple Car Text. Ya por apoio scan ton ta to fa lo mo po ta te utro ta vali ya mato. Ono sene de paura e sene nei a papel so a papel e tu fa mai ro a papel to fa bali sono lava sa so pambu con che si dau PC senso vi o lo so valuta la i vai va sene lo so valuta la i va sene senso vi ro con che si le fa so pambu ngata fo ile lo swafa na so fa sta numero ti fo toma ta so se stava alla vai da se sta io swafa ma malo o eve leofo eve leofo come ina tato gata mo dei payaso ara ina tato a parisi tato platusi tasiri matolu istama kigo ara ke po tau pelo ku service ya bola wa service ya no wa o le o ngatsonga to sanga to lava tato tanga ilava wa sanga re mo tato nga wala ifi ko tato ta vale ro inisi mo lunga to le nisi tato poli lift or lowing or snowfall tato podeto to wa winspass ya potato po pass tong iba ya so runga ta so finance lo so sala ya so ta so lo pena fa ta una teme nei fa fi so de stairs fa te ore pasi lo ta vale o ke kele pa nga na ta so stairs fa to podia ta so moli ya te ta vale po ta LED light fa fi i ta so fa di chinia fa le se ma so mo fa lo sa ya te ni le fa di con un mondine o sur ma ta sport e ta so scanner fa le chono lo ta vale no yai ko parte pare wo ke duas utala pe foto to wine ile tato pare sinia a mo ko tato wal fatau sini nei sta vale la pro mai ma to a moto SUV o ke tato hai ke caso tato ki aku to we drive uma te sta vale fatau a ole te mina ma to mo tato vale e ma su sala ngai a pa ko sia pa lai su mai mo me lo le semi ko ma singaro pen sistema para se sta vale mai le maso fatta vale a fa pe ko ina wa ia se kina se le ta vale ia ke ma pe ki o se kina he ke manga o se ma to pena tulang lunga la wa ta vale chongi
ia mola ua tine tupe ora ua staff ka ka fauna ta val fo ta val wai ile mato pata vale nei la o tara ole investment foni o iva lu fitu fa so dua o iva lu fitu fa so dua o na ta so parisinia ta so farpau ta si fitu surpe o tara fa fo ko wai ko se sin siwa masa sulima si pa le dua skuru nga ilunga e kono tongi va yasu a pe me mata ta to a se tinek lo itini dua suta la ile va yasu a pa pe ngai au ngai ko fia ke ya lo ta vale ya su mai foi ta nga se ka ko se tinek lo mo temine i ta to tinek ta no so ne ya lo samo mo se so ni o le tato tau e kai te tūna i tato tau no tau mātani hawa pe te osu mai marau a te lenga do lava e lawa te tūna i tato tau ia marau tau mātani e i tato te pau sui pa e wharu ta wale whirile me lenga i a mātou i tato whalisinia i ko i te tato a pau o tato pau makta e tō tasi ngā tō lima tō tasi tō lua tō toru tō lima ala anga i lunga e mo tato wili a pore makta e o tato wili o tēnei tau sio neo pa ave sa moe su mai ta nga so ni se tato pelo mo temene i le tato whapau o le ta vale nei aso ni senti a lady fisher ti said a sport ia so toa i mo tupulanga a mo la tau e ki ta vale ku te ta vale na bei aso le to to se ki me pio se sui volo penana o man tapi ai o le spoila fola volo e mo te no ta pa no o ta vale ava pe fia ta sanga so te kita pata uno ne ka vale sumai i le tato whapau ta no na yalo sa mo se so swani ia ole tato a finance e tolu tato finance pa nga tini nei tato la dua pa nga tato le tato parisinia te tato la pele pai malingisco pana tua su valu masina interest fee tato finance umalava pe ona fanga ina tini nei meta telefoni o iva lu fitasi tolu o iva lu fitasi tolu o no mena tato ofisa va au mai muse so sari mo temine so mani ta mo makro no e mo io fa va toi per la cosa so ciao di per se mo mo sto malanga le tu ta lava Maruel ri via fila sunga ya Victor wa vela mo ma fonga tamu le moli down the tire world and auto limited yona la lai luai dai o jara dasi lungo beach road Malaysia e lunga ole East Tamaki Road o lewa se antula tanto ting lus fun tonu mara apa bidu tu te ni le tu la e tonu de vai ko da wo ri sire o tanto fa fi fianga sui fe filo i te tolu moi ya nga wenga tu te ma fai va lo filima e pe ona fianga yai fa malo tu waile ya ram le mo ya mai dai fe Glen Innes famela kwa more o yele ko fia hatu wala ongosa ya ma lena e ka winga kan pishara ongosa ari ram mola ki muringa ya wala ongosa ole skuru me yele wa Sofia aso kurse ya ile faina ole mea ke vingalo ya ile na tamu fa yotu ya le tutu fa wa le radio samo tasilima eva tolu a mota no sia o lo so longa le le tu wa nga o nga le fa na ilona so mo moleni Fiole tala lele salsa ai nei olena foa fiole tala lele salsa ai nei olena foa fiole tala lele salsa ai nei salsa ai nei ele alo ai se tala fai
Sorry. Five.
sau le pa fai vai tele na swelo no ya o ya soma asola say you live for the bow papel penete a mai say shit up for no que le me funta yo le me tela I feel no pelo for fa ma oni persona bona o le no fa ya se que ka we suma so que sami yo ging af ka e bunga que le me kala ka ile a e bunga Really kai ma so le va no bunga so mai yo fica ku mo pe yo out of fa pero na ka ku wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka que uno mai ya ika se suelta wa sale cuando fiore polonga ma la fie so ka fa no la pero mai pe ti ma suma y no me sabi o maunga mabao o te tawa sa ai o fainga tama tina o me uma o te only sabi o maunga mabao o te tawa sa Taraflava o David Tuale nei, malo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Olo uloto, ile manomi ole puatangoto. E ono mea tele ai sui ai sau pa solo I fa apea ole te ine E la lele fa ole ole E mata ata ai tumo I le tau fa se Tu
fiola songa fua so tolu se fulu o le di masino Juni lua fe lua lima. Ja, pe fe le futa ma to mile di vaingo la. Woli o to e fa talo fan to ile to tu fa wow. Al radio Samoa tasi lima iva tolu a mo. Ma lo le sai ma lo fo le to wan tai le di vaingo la so. Finga ile tru ma finga ma lo longa mai foi. Ja, ona o le tu wa yo o nga le fa na le di vainga su mo mo. Ma lo la vole ono sai ma lo le fa ma lo si o to le fa na. Se fi se fa una le fa. Ah, io alwe ta la ole la pisi tono le fali ya banga a fe o ngawa la kule va o inga fe toto por fa skipu for kofa e vi so nga no for ngia so fuari ya le ole fa alinga fia with to felo inga male fe pole MP te anda to yono wa papa nei le fua ma ua papa le ina o tetele tonga atu wa longo I longo a le tapisa le lawa manu. Awa ua pepe le taumunu ula e pe le fitalenga I le mani toa. Ua tō manu. I le nei tupsanga I le sa ilinga malo mo le toe whaafo I mai o le sit seni New Zealand. O sa moa sa soifua I le vangtango le awhi wa se lau lua wha. A nga I le awhi wa se lau wha sifulu malevanu. A o pūlea sa moa e New Zealand. O lea ua a pia le whanga o Aotearoa I tupu mai. Fale tua matausi ua manuia le seni New Zealand. Ma ua lala nei au kilani. O le alale o le langa o so man tau leo. E wala au wha alo anu tua I long tau pa ia. O le awha ialanta tau whaat singa I la songa fua o le ves fo. A so fitu iu lailu a whelua lima. I le Manurewa Sports Centre. Mountford Park. Tasi walu o Weymouth Road I Manurewa. I le val se fuluanga I le tasi la woli. Se fulu le tai awa nga I le tasi la woli. A fifio mai matala au mai se o tātou whenwai e lulu a ima a lulu lima ma whaatalo wha le sunga I le whaipule ia te ana utu yono o se awanoa e le au maua. E pu ei se tō wanta ma le whaipule ai meise o toa santu lai mo Samoa. E matatua I le tala ia na whanua e ngase toa ai ola pule. Morisi whaam talanga whaam so tai le Asa Foundation I le olua tasi yono tasi valu o whalua. Olua tasi yono tasi valu o whalua mo nisi whaam talanga. Ja, o nisi dao tātou whaalinga lau tonu mai le divaingo lea. Woli au whenga I le anturu mga ruenga tute ja ma whaiva lo filima foi ua tō fia iai tātou. O ai fo I o le muanei e le tau mate peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa o le tua masanga o lei a lava o le ngata I fale e taele lava I le taifana e tautai ai lava sauma e afe olei a lava o le ngata I fale e taele lava I le taifana e tautai ai lava sauma e afe Say my more, ole need to
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is the true story of a teenage girl named Vicky who felt she was old enough to have her own room. It didn't seem fair that she still had to sleep in the same room with her mother, especially now that she was 18 years old. But she kept hoping that someday she might have some privacy and her own room. Then to Vicky's shock, just 3.5 weeks after her 18th birthday, her wish came true, but not in the way she ever expected or wanted. Her uncle died, and because of this, she finally got a room of her own. But Vicky's happiness was mixed with sadness, since she knew the price of her privacy had been the death of her uncle. For she not only got her own room, but a throne, when Vicky the teen became Victoria the Queen of England. They say, be careful what you wish for. Vicky wanted so much for people to stop treating her like a little girl. Then suddenly in one day, she had to start carrying the huge, heavy responsibilities of being the Queen of England as a teenager. Sometimes children are forced to grow up too fast, either through the death of a parent or because of their parents' own immaturity and irresponsibility. So the child has to become his own parent. Shortcuts to adulthood usually leave you shortchanged in emotional maturity, like picking a fruit too soon before it's fully ripe and mature. The world-famous king of pop, Michael Jackson, said the most autobiographical song he ever wrote, which best described his life, was entitled Childhood. This is what Jackson said in his song. People say I'm not okay, 'cause I love such elementary things. It's been my fate to compensate for the childhood I've never known, the painful youth I had. Before you judge me, try hard to love me. Look within your heart, then ask, have you seen my childhood? If you feel you're emotionally empty or even wounded from not receiving the love and parenting you needed as a child, that can start changing today. If you ask Jesus to take charge of your heart and daily life, with His power, wisdom, and love, He can help you complete your own parenting. He'll fill your emptiness and help you become the secure, happy, and successful man or woman He created you to be. Just think a minute. For my
Valley down le Tulia AJ Nazarene le divang o le awoli e vol le foi tim le fiafi do to li mama la fa mi do ton tana le tula e fa to lo wan toi e ala polo kala meda ole think about it e polo to ma fo la va ise minute se tasi to mo lo na fa poponga take me sani la so antaya da lo va Samoa wa ule ne yo kas futialu a wa suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa Vivela a Wa tolo wan tu na mala to mo Samoa le ya so fuala to ya so o le masina o Juni lua fel lima o le singa gana ia ma se to mo finga vai vai ma lua vi falelo to firangano ia le tulanga foi pioro yesu to ele so le wa sa di mai le fionga ya le anto saviama le polga melanga I fo favor per mai a tanto tala mai to le Pasifika ia le to ile to le lang wa ni mel to puai ile to life to per mai ia le fo le to ya Miriam le to po mar filo ia ile so anto le lo fo malanga le yo le to banga lo so le lo titi fe tama ma to fo ala au e ma wi fo I finga malo longo le ni via fifa so I fo ya le peninsula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi le masina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene mataba olo sisi vai mapepese matata lato tulele a oma Tafe mali